This is the testimony of the 8 witnesses. O le mau a mo le mau e tu'ovalu. Ia I loa tunu uma mai tua I ngā mangangana ese manuu e o atu ai I le nei tusi. Ua whaalia mai a ti matu e Iosefa Semita o le nā whamatalaina le nei tusi o papa tusi o whamatalaina ma ua e bei o le auro. Le whetangofi foi o matu 5 I tu lau sa whamatalaina e Semita na I loa foi matu o tongitonginga o iai ua pesi ai o le mea mai ana mua ma le winga ese. O le mea le nei matu te molima watu O le mea le nei matu te molima watu ai ma le upu whamaoni ua whaalia mai Semita ia ti matu a wā o matu I loa ua si I lunga foi e I matu ma ua matu mau tinoa lava o loo iai a Semita o papatusi ma ua matu whai atu ai matu te tuuina atu o matu ingoa I le lalolangi uma ina ia molima watu I le lalolangi mea ua matu vaaya matu te le pepelo lava o lo molima wai le atua upu ia upu o Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith, and Samuel H. Smith.